تماشاوان هێژا mêvegerin li ser mijara leşkeriyane çar ya got peyedê bi hinceta wê gelek ciwanên bajarê Qamişlo hesekê girtine. Ji bo got em bêhtir zanyariyan li ser vê yekê jî bizanibin mêniha biçin Qamişlo bi awayekî zindî li ser hêla telîfonê çalakvan Ciwan Ehmed li gel me ye. Belê kak Ciwan dem baş. Dem baş. Di destpêkê do ku nûçeyê me dihat îro peyedê gelek ciwan li bajarê Qamişlo girtine bi hinceta leşkeriya neçarî. Baş eger zanyarî li berdestê te hebin çend ciwan hatine girtin hejmara wan çend e? û ser çi xalan ser çi rêbendan? Belê fermû. Rastî bi zanyariyên dawî ku hejmaran xortên Kurd ew xortên temametî hatine girtin negihiştin destê me bi rastî gorî agahiyê gihandên destê me gorêbenda asayişa peyedê li gundên Emetiyê gelek xort girtin di mijmêrê sibehên zû de digava got ew xort dixwestin werin ser karê xwe û ser gotî jiyana xwe rojane timam bikin û gelek rêben jî li hundirê bajar de danî bûn wek li Texas Lêliyê û li Texên dî. Ev kar hata girin di wexta ew şerê got dihat gotin ew şerê got navbera peyedê û rejîmê debû di dîstê mehê de di navberê de jî li Texa qudûrbek rêbendek li dewarê Sonî danî bûn di wî dekê de jî xort girtin. Yani kek Ciwan di dema ku şer jî hebû li Qamişlo ciwan dihatin girtin? Tiştê goşa şer hata rawistandin, tiştê goşer hata rawistandin. Gelek rêbend hatin danîn li bajarê Qamişlo wek li Texa qudûrbek wek Texa Lêliyê çend xortên hejmarek hindik, hejmarek gelekî hindik xort girtin ji bin sedema leşkeriya neçar. Ev kar hata dubarekirin wek da diyarkirin îro li rêbenda Emetiyê û rêbenda Lêliyê û li bajarê Hewl. Belê kak Ciwan tu jî bi xwe li Qamişlo dimîne xelk li ser vê yekê çi dibêjin yanî piştî rawestandina şer û ew rêkeftina di navbera peyedê û rejîmê de hate emzekirin peyedê dîsa dest bi girtina ciwana kir gelo dibe ku rejîm ji wan xwestibe vî karî bike li gorî welatiyên deverê? Rastî gorî yanî gorî got karê got peyedê li bajarê Kurdî dike û gorî got rêkeftina got ew dibêje got me kir bi rejîmê re او گوتی او چند بندن هندره رکفتنه دا گو چینا به رژیم خورتان بگره به رشکریان نچار یا خواه لیب همان دمه دا ده بی کار دینه خورتا کار خورتا دگره خورتا ده به رشکریان چی یعنی رژیم را قدخه دکه وش خواه او گوتی بینه راست اوها یعنی افکاره گو دبیجی براستی رژیمش دستیکا گو وی کاری دا رژیم چاوی خوشی گرد و بن راحت که رژیمی ده اگر نولو به رژیم وی کاری خوی قدخه کروا. بله کاک جوان پشتی وی هلمتا گرتنه گلو روش لقامشلو چاویه جوان ده چه سرکاری خویان جی اما ترسید نوا قامشلو ده چه بویه؟ راستی باجار قامشلو به تایبتی سراسر خو باجار روشاوی آرام لهين مترسي ناف ملتا ولاتيان ده هيا واما ترسيها وكوتي de gori raghadina peyedê dibêhên tîn û gotîn xweşîk nav merama û navbera rejîmî de heye. Yani ev gelek gotobêjên gotên kirin hundirên o gori raghadina peyedê de ev hema tirsîkî dihêlê gomlet yani niha bajarê Qamişlo bi bajariyê xwe ye. گوندی و گلک با گوندین دو هوردور قامشلو و باجارین هوردور قامشلو نه باجار قامشلو جبر هی مترسیه درباسی بازار باجار قامشلو به دبینه بازار والای دکانچیر و نشتینا کاک جوان هيا نهاجي بازار شینکایه یک جسم فاصله بسنا حموش بين كريارين تهدي كاك جوان افدما قلت انا باركيره داخوه قالوا حتى في دمي قرطن هيا يانجي سبه چند مجمره ونهارا وستيايه نا كار بس وقت مشتر ديار كريد كده كار قرطنا خورتان دسبيكا سبه دبو مجمره سبه دسبيكي نها كار غوري زانياريان غوري اغايان
کاری گرتنا خورتان ها راستیه. بله که جوان احمد جالگوان جباجار قامشلو تلسر هلا تليفون القلمبو قالك اسباج بو زانيارينتا